محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nakita niyo ang pagyanon haruhol-duhol in Ramadan. Bukon na jaman in pag-itungon sa minitan na kuman na kapin-kapin Ramadan. Muklas na nakato in Ramadan. Bulan mahabarakat, bulan mahamulya. Amuin makaminsan na magtiwaw kato niyo halamsin ng katahon. Jari mga palangon ha kamay islam hati kuhain kamo yan sa diana. In parkala law ta konsum yaon tungod pag haylaya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Patarrang na at tinaway na paghawal-hawal sin pangatayan, pagka inbulan wala kita sin kawi, sin kahapon, nagpadyukop kita sin pagpuasa ta di Ramadan, amo in padyukopon katluan adlaw, na nang singkwan way na pagpula-pulo, in konsum yaon, panagnaan na adlaw sin Syawal, hati niya adlaw na sin paghaylaya. Na dyan mga palangkon haka Islam, laong tabya mga in Ramadan, wala kya sayuhan, kaano tayo nagtag na diyayaon lang tabiat nagbos naghinugtuwan na naghinapusan na. Jadi mga palangon ha kama Islam pagka in Ramadan song namutawan din kato niyo, song namuklas din kato niyo in amal ibadat na hinangsing kita niyo halawman niya. Paglugto na to pag ibadat patuhan na bulalamin. Tay naman ha adlawan sampay paruman niya. Amo in Ramadan na hinang biat dagbos lang ta guro hinduan kita niyo nagsabar. Hinduan kita niyo tumunay sin ibadat patuhan na bulalamin. Habiyaya onsong na siya muklas. Biya din na ba hinangon na to. Uno na ba hinangon sin kita niyo mapuas pagbaid sin Ramadan. Sa Allah Ta'ala, amuyad to in pagbisaran sin kita niyo. Binilay subhanahu wa ta'ala. Amang waktu man yu tiyo nakapinhayaon. In lauta maudo sin kita niyo. Paliharan hihinangon. Sarta uno na mapuas sin Ramadan. Amuyad to mga tay manghuda ka Islam. Sa Allah Ta'ala mga kakasi, yaring guru kumulya, Sheikh Zakaria Muhammad, guru na tumulya, amo hindi magdabati laon, magpatumtum hakato niyo katan, sarda magpasampay sin ama natin nga Allah subhanahu wa ta'ala, amundum adlaw, agon adlaw, kakitaan niyong guru tamulya, pataw kasi maglikato ni pangadjian, di hatampat mulya ini, kakamimbar-mimbaran, iwan haun na tampat, lang tapag din ang pangadjian, nakalamod, ing guru na tumulya, amuin magpasampay sin ama natin ha Allah tabaraka wa ta'ala. Habiyayaon hiril king kapato ta kurmulya siya in tumagna sin maudo sin kita niyo amuin lang ta tagnaan niya ukabon kato niyo in pangadjian supaya in kita niyo insyaallah ta'ala makakawa lang tabya mga matakadam sarta pamintangan supaya mahimati ingin hawaran sin kita niyo bang uno na mayan imapatot nato hinangon puasin Ramadan sarta biadin nato matutog in pag-amal saleh, iban pag-iman gawot, kabuka patuhan na bulalamin. Minsan, in Ramadan, wala na roon. Itukbal ko, in kapatut hakurumulya, wa inurakaing, dengan Sheikh Zakaria Muhammad, falyatafaddal, siyadatuhu ma'juran, maskura. Magsyukur sa ikalim sin pagtagna sa Allah Ta'ala. Biyan na sinabi, makapagluloy lang tain parkala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jari mga palangungan sing kami, biya lang tapaot na to din waktu, biya pila pamatanda minit na kumanin, biya mga hautan ta ibansin, muklas na rin kato in Ramadan. Katubutugan na kuman, hamin panagnan pagsungit na to,
sin kakaon habiaon, iban sin inumon, narito miuklas na longtain Ramadan dahil halawman na to. Naada po ni mga inikatanta na mga sila nakaon na rin kato taniyo, amoy in longta imupi. Dahil harasul sa silang singkatan kakahina, lando sila law maso sa sin ini Ramadan bang ini mutas na rin kanila. Bihan yan. Sabab na muna in pagkala sin Ramadan nakabida din kakatantan ini bulan. Sabab inyaon sambil ngianan sin Allah Ta'ala suko niya in Ramadan. Na pagkasuko niya yaon hati niya siya in takatas ini kato taniw katantan ipon niya. Akatan si pagkaradyaan na amo pakalongta haamin bihag to siyuko niya in Ramadan misan in wayaon asal siya in unoy ni kato. Nagpapayakon kato. Tingkulang kabusta siya in dirihil. Amin sambil wala piya pagbida niya in kafir iban si Muslim, biubuhi niya halaw man si gumi niya. Biha. Sa imaksud, aon doon haon long tahangkan kita ini, magpaamo sininang tasabab na in parkala, hangkan kita piya panjari supaya makapagtag-ipon harap kaniya. Na pagka magtag-ipon harap kaniya, suwa ingkatan, aturan din kaniya. Suwa ingkatan, hihinangon din kaniya. Sabab na siya in maghinang sinaturan sara. Di kita manjari lumamod makahinang doon haon. Sabab bangsaw pa may lumamod kita. Nasuwi santo kita imbiya mga magjaga sinamin magunin. Magtaka man si mga sulka tabiha. Na adapon pagka siya ininikatan tani atasan niya nakatutan niyo. Naman jari in kita haamoy in nakabatok na alhamdulillah pa ini kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Lando na ito ikasusain mga parkala, aking mahal ka, din mahal ka, pagubos, makabutas na rin kato. Makaig na rin halawman. Talabi, labi na yung bulan Ramadan. Nasa biyan, hipagkaruktaan nila kailo, bukon niya ang karuktaan lang tamin biya siwi-siwi bihan, sabab, muna yung pag-agama, labi mahal ka, din ini pamilita. Iban simbaranta. Sabab doon kita haon, dumayaw ko, mangi parkala yaon, bang piya amo tatawala ta piya amo bihat to in biya mga guwa niya naman jari matarang kato tanyo in Allah Ta'ala di siya maglugos o nuno pakaradyaan at sumagawa doon habiyaita niya kitaon niya ni pun niya bang tumayma katawadi iminang katawari inyang katantan kita im magatas pikil sing ginawawaranta amot na wag kita mabaya sumuok pa Allah Ta'ala, labi in suok niya, marikato, din sin suok taman to kaniya. Yan matangrang din ang mga hadis, pwede kato, bang kita manaw, harap pa to ang Rabbul Alamin, amin panaw ini longta, ini palahan yaon, in Allah Ta'ala, maus siya sumuok kato taniyo. Bihat to. Bang kita sumuok kaniya, bihan lang niya, ini hangdo pa, sumuok siya kato, labi lang habihat, in suok. Bihan niya. Bang kita sumuk mato nagpapanaw in siya harap maun kato bihan nag-undok-undok yung long tabi mga dakan biya mga to panawdasang niya on long si magbibisara biha nabang kita manawdasang harap kaniya ayun Allah Ta'ala labi in sapat niya sumuk marikat hati niya inikatan labi makuyag in Allah Ta'ala kimita hayipon niya amun timay masin amun in akaman niya sabab doon na ini naroon kita magkakasing karayawan parkala ini miya makat kita haturan karayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haturan sarak niya. Naman jari in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato tanyo sin in Allah Ta'ala doon hayan ini nakapatiot siya kato iban sin bigi jantung ta. Kita kaw amin nyari kato baranta. Hautan ta iban sin jantung na nakapatiot in Allah subhanahu wa ta'ala. So, in kamaksuran niya, suway tuod kita, mangayo tawang pa Allah ta'ala. Katan sin waktu, sampay amin, ini, pangayon ta kanya, sampay bigidyan tong tayaon, amin makaakada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bistaw nini, amal kato. Sabi sin jantong ta, amin suway tayong kapagbayaan. Makaakada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, mag-amalin jantong tatuan, mag-amal. Bukod niya lang kayo mag-amal lima dyan maghiwal, iban sinununo katantan. Why? Sampay jantong tayo ni mo na rin nga katantan karena amo yaon in dumarungan ka to sing katanhina. Makaon na yung jantong, lang ta
manganal doon haon, amo himindo kato sing katani ng inangunta. Nabihat to lang. Inna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. At inabihat to namin kahalan niya. Naman jari, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa sa sin Allah Ta'ala, haipon niya, beriman, labi lang sila sa sin ini babae, haanak niya yung pamiugsak din ha ini sikan niya. Labiin kasi sin Allah Ta'ala. Napagkasya makasikato. Ang paisap kita, kimasikan niya, pikir mo, kapasaran ba kita? Na, impagkasi pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha amin biyabayta niya, unoy sabing kasiyunta, hangan niya. Supaya, ikabalik kato, in lasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Ramadan, lag tamahal ka kato, karena amura ini, in bulan, nakalabiring hakatan, in dayaw niya, karena, doon iban adlaw, minitan, ingkatan, parkala yon, bistahon kato, taniw karayawan, habang maning kita niya makada, sara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naman jari, lang taroon na ini lawak unta indan, biya di ini kalasa sinallah subhanahu wa ta'ala kato. Dahil mga biyayta kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parman sinallah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yuhibbut tawabin, wa yuhibbul mutatahhirin. Dua siyabot doon ini Allah Ta'ala halong sin Quran mahamulya benar-benar to din Allah Ta'ala makasih siya atawa maug siya atawa ini mahal kanya mga ipon niya magtatawat harap kanya iwan si mga sila ini nagdarasing kasutsihan din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siya rin nagbabayta, bang biya dinin bagyanon kasutsihan din nga Tuhan na Rabbul Alamin. Nasa yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakalabiring katanyo katantan, magtunay sinamin sabab sin hikala sa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkad na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di matay may na malibadat na to, bang bukong labay rin kaniya. Pasal nakalanduin lasa niya patuhan Rabbul Alamin. Nasubay kita umurul hanto karena dia kita sin ini Allah subhanahu wa ta'ala papa ini agaron ha uno niya. Ini pamiat niya. Diha. Na manjari doon ha ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nagbayta kato tanyo law niya inni atubu ila Allah fil yawmi wal layla mi'atu marra. Na sabatan dasin ini pindu ako kain ito ang parang nga riwayat as sabu na marra. Biha. Hati niya yung mga inikatan pagpaibog kato tanyo bang sa upama ba't mabaya kita niyo sin kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala siguran na ito yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biha. In pagtawat. Naamot tindeng ha mga ini uno ini. Deng ha mga salag-ulago biya mga mapatut na to singuran ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini biyabay ta doon ha ini katantang masambot ko na ini karuan niya. Inshallah ubos ka na pagta. Hambo pahi karuan lang niya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini biyay ta demikian halam sing Quran mahamulya. Papabaitaan sin Allah Ta'ala labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat niya kata bang mattanin pagdawa nila at malasat sila patuhan at matawad saan na gini darawa malasat sila magtuhan sa wala doon kita kanila in sabab sinikalat sa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita doon na inibang biya din. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bang ini baytay sila ya Muhammad, bang mattantud bating kamo yan, mala sa patuhan, ang padiyaot niyo inla sa sin Allah Ta'ala kaniyo, na pattabi'uni. Hati niya, urul kamo sin limpa ko. Urulan niyo in limpa ko, hatungod sin, patla sa sin Allah Ta'ala, kako. Manjari imiyang kita bihato. Sabab ini panghindo, muna para sallallahu alaihi wasallam supaya yung kita niyo makasingod kanir. Patulos doon hambukon hadya habihad to, wayaghfir lakum dunubakum. Lasahon pa kita, bangawon para do sa hanta,
haamin bihat sa sadyang hinang na doon hayaon ampunon pa sin Allah Ta'ala pardusahan ta. Wallahu ghafurun rahim. Budnal Allah Subhanahu wa Ta'ala siyarain mangangampun. Wayro makaampun lukay. Dapat na yung tanda niya, mampunin mano si alon sing gumi ini katan umampun kayo mo, bagkari ampunon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ito kaya puswaidan. Ang naman jari harwa inilaw ta, insyaAllah Ta'ala, ganapan tara, in mga pasawawan katanta, muna hibing kumaripa ini, law ta, pindo ako ini microphone, palit sa palda siya, maskurat. Pagtawag, magtupa. Pag-akad to ko. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mahuli mga palangkuan mulya, ito ng sabot siguro mulya, hindi doon. Hindi nga mga sababan, ikadawhat sa sinarida, iban ulong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Muna na sabot siguro, amo na lang ta pagtawat, pangayok kaampunan, patuhan Rabbul Alamin. Inyad, tutiyag na ang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, mataod din ang mga dalil, mabasasin kita. Ang biyaliin, in kusog niya, mga kaampunan patuhan niya Rabbul Alamin. Parahal, lang sin asawa ni Aisha, radiyallahu anha, waktu amuin, timilog sa sindong, nagtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala. Kusog niya mag-qiyamul layl, tahajjud. Magpanghagpayan ng sige niya katuan. Riwayat lang na biya mga mag-crack. Inamuin. Sige niya magbuka. Manghuwag behind lang ta. Lukay sintidog niya, sujud niya, rupo niya patuhan niya Rabbul Alamin. Naman jari, kaya jakahan si Aisha sallallahu alaihi wasallam. In kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyahayad to inhantang kusog na mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Sampay bukmasa, nakasumoy na Aisha sallallahu alaihi wasallam. Amuin. Biyan hating kusog na mag-ibadat. Inagi si Aisha radiyallahu anha, lima tasna hada ya Rasulullah. May tamulong na hihinang imbiyahayan. Kaya kung Rasul Allah Ta'ala, may nakon, wayroon na wakto mo yan, biyak mga kato, mag-hali-hali. Biyak mga, misat in pagtugyan, awon kulang, hindi nga wakto magtug. In pagtag-ibon, patuhan mo rin. Isallahu, at gaparallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kung kalaw min Allah tabaraka wa ta'ala, dimanji na kayo mo, iniyapon niya na, impartusahan mo na kauliman na kahuli. Sabi, halik pusong, ikaw magtag-ipon, sarta, mag-ibadat pa Allah tabaraka wa ta'ala. Akong wayroon na halihan niya. Amuyan tumatay mo na akamay Islam. Atin niya, iampun na sin Allah ta'ala pardusan niya na kauliman na kahuli. Sa, biya pahadin lugto sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mag-ibadat patuhan na bulan. At mabaya siya sin maampon sin Tuhan na bulan. Mabaya siya sin karidaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Mabaya siya sin muhong sin ulong ibang rida sin Tuhan na bulan. Sampay nakasambong siya ka na Aisha radhiyallahu anha niya. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. May di ka ako mabaya law na ya Aisha. Kanyang ako rin yung mga ipon sin Allah ta'ala. Amin sangat nagsusupurmon kaniya. Amin yato. In pagtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala. Pagsarang support patuhan na Rabbul Alamin, mga tayo mo na ang mga Islam. Asupaya, maampun sin Allah tayo pardusahan. Amo yan mga palunhangon. Biya na sinaki, in ni'mat, yan ughara sin Allah ta'ala kato, niyo katan, paparapan, ni'mat, ini katan, wala ko sin Allah ta'ala pagbayad, mga palunhangon mga Islam. Sa naraat ko sin Allah ta'ala pagtag-ipon nun, sujuron, parukuon ka niya, pagtaat haraakan niya, umanid din humaliangan niya. Inyad to, pagsarang sukul pa Allah tabaraka wa ta'ala. Ang mga nikmat yan ug harap kay musintuhan mo Rabbul Alamin. Sa inyaon busin hinang mo yaon pagtag-ipon po Allah ta'ala. Bukod sa untay mahon in magkapunyahan mo Allah tabaraka wa ta'ala. In magkapunyahan ikaw ra mambalik mo kay mo in partong basan sin hinang mo ibadat patuhan mo Rabbul Alamin. Ya tarang niya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha. Daw sin Allah tabaraka wa ta'ala. Isyusyo in nag-ambal sali. Himinang sin hinang ibadat. Yutat sin sara. Amun on dalil padduman. Dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amin dibugtawan amal sali. Isyusyo lang sin Allah ta'ala. In himinang ibadat amal sali. Na daw sin Allah palinapsi. In tumbas sin kakahinang na yan.
Muy damon tawaran niya. Tumbasan siya sin Allah tabaraka wa ta'ala, sin pag-ibadat niya patuhan niya Rabbul Alamin. Waman asaa fa alaiha isyusyu siya. In himinang kangian, simulang patuhan Rabbul Alamin. Himinang sin parkala di kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala, fa alaiha lam sin Allah ta'ala. Damikyan, in ukubah, in parsiksaan, sin hinang niya yaon kangian, muy da pawin hawawaran niya. Amo yan mga tayo muda akang maislam. Naman jari, amo yan to in nasabot, sin guro tamol niya hain doon. Kumansam kita ni magtawbat patuhan na bulan. Mangayo kaampunan pa Allah tabaraka wa ta'ala. Sabihin kita, mano siya kita, bardo sa kita, magpakahinan kasaan, bardosan patuhan na bulan namin. Ang kanin Allah tabaraka wa ta'ala, na nawag-tawag ang mga ipon niya. In papagtawbuton, pangayon kaampunan pa Allah tabaraka wa ta'ala. Sampay gaita niya, makasimala sa siya ha mga tawag-tawat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Punato din Allah tabaraka wa ta'ala, makasimala siya ha mga tawab. In tawabini, amin bukod duway ni hataib. In taib, nagtawat sa paminsan-minsan ng sibahasa. Bukod danundaran. Pagka in tawab, amin sabot sin Allah ta'ala, kalasahan niya. Inna Allah yuhibbut tawabin. Amun tawabin in kalasan sin Allah Ta'ala. In maksusin tawab, amun tao danundaran. Wailiat niya nagtatag-ipon sa na ngayon kaampunan patuhan niya Rabbul Alamin. Sibo da, nakahinang siya pardo sa iban wala. Kaya na naman niya iban wala, indo sa nahinang niya, ibibilang niya inbaran niya bardo sa patuhan Rabbul Alamin. Yang sabihat to, way halihan, apangayuan kaampunan pagtawbat patuhan Rabbul Alamin. Na amoy din kalasan sin Allah Ta'ala. Amun ipon niya, ganun naran nagtatawbat mon kaniya sa rom sa adlaw na ngayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Kita ani ba mga palangon ha ka banggaw sumambahaya. Timinog ko hampu tag 7 rakaat katuan. Halam sin 5 waktu. In ikaw magtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ay babasahon doon halam mga sa bahayang mo yun. Hawak to ko limilingkod. Haor sin 2 sujud. Uy, naging mo, Rabbig Perli. O Tuhan ko, ampuna ako. Ako ito mga tayo muna akamaistam. Ganun daran iman na ngayon kaampunan patuhan na bulalamin. Sabihin kita, bardo sa kita, magpakahinan kasaan, patuhan ta Rabbul Alamin. Sabi ito, ayaw, karitasi, in pagtawbat mo pa Allah tabaraka wa ta'ala. Kalasahan ka, sintuhan mo Rabbul Alamin. Amo yadto, in lang taupamahan, piya kita kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuro sin kasahabatan niya. In sila, ganun daran nagtatawbat patuhan nila, Rabbul Alamin. Akon di magtahay, indila kapag istigparan patuhan Rabbul Alamin. Astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Amo yadto mga palangwan na agama Islam. Nasabo siguro mila kaina. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di na mabaday hanggatos, tiap hangkaron mong kaadlaw. Mangayo kaampunan patuhan niya Rabbul Alamin. Mag-istigfar pa Allah tabaraka wa ta'ala. Na ikaw ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Wala kau napi sin Tuhan Rabbul Alamin. Hinang rasul sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amon iaampun na impardusan nakauniman nakahuli. Mahita muri kan sangan in pangayo kaampunan patuhan mo Rabbul Alamin. Palangon ha ka maislam. Dihilang kita waktu sin Allah ta'ala. Hangkabulan, cukup. Harawan Ramadan, kapag ibadatun pa Allah Ta'ala. Papangayoon kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Na hinang murabaha, inna kapangayo ko kaampunan pa Allah Ta'ala. Habulan ini, atawakan din ko ha mga manusia. Miabot pa bulan Ramadan, balog-balogan, haram kusog sin pamaranan, sampay miyukla sin Ramadan, wala na ampun sin Allah din pardusahan mo, sabay ta, wala muhiyalgaan in bulan Ramadan, piyalabay mo kay mo sin Allah tabaraka wa ta'ala, chance da pula makapagtawat kapatuhan mo Rabbul Alamin. Amo yan ito mga tayo muna agama Islam. Hangka na lang si Jibril alayhis salam. Ragi ma'ampum ri'in adakar Ramadan summan salaka falam yugfar lah. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habay ta si Jibril alayhis salam kaniya. Kalusungan, kaluwian da pula. Hangkop manusia nakaabot siya habulan Ramadan. Sampay na sa jamyuklas in Ramadan dahil hakabuhi niya, wala na ampun sin Allah tabaraka wa ta'ala impardusahan niya. Mayta, pasal wala niya hiyamparo hiyalgaan in amuin baraka diara sin Ramadan dahil Allah tabaraka wa ta'ala. Wala niya hiyalgaan in bisita niya mulya
maka minsan dahalamang katahon maglaway mon kaniya, amuin dihilan siya, iukawan siya lawang sin Allah tabaraka wa ta'ala, lawang makapagtawbat patuhan Rabbul Alamin, sa wala niya ini piyakay in mga waktu ini nagtawbat na ngayon kaampunan patuhan niya Rabbul Alamin. Amo yan to mga kalanggon ha kamay samin makasusa. Mamayan ingkitan niyo nagkalamod ha mga ipon sin Allah Ta'ala. Bukon biyahayad to sa yari kita niyo ha mga ipon sin Allah Ta'ala amuin masub mga kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Sarta iitirap inbaran niya nakahinang pardusan pa Allah Ta'ala. Sabang mo iyan imbaran mo. Batang mo ikaw bardusa ka naway san halihan mo magtawat patuhan mo Rabbul Alamin. Sabang ipangatod mo hawaran mulong mo biya mga sutsi na kauring harusa, way rosa-rosa mo, lari na ka magtawat pa Allah Ta'ala. Sapay talang way rosa, kumita ka magtawat, na tayo mo na ka ma-Islam. Amo pagka ikaw, ipon sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, amuin wala, nagular din ha mga rasul ato akan anbiya. Wala po in karasulan, kanabinabihan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaan po sin Allah tapardusan nila sa wayron dahalihan na pangayo kampunan patuhan na ito Rabbul Alamin. Amo yan ito mga panahon ha ka-Islam, ayaw kita ni magbati laol, himinang sin karayawan, labi luwa yaris Ramadan, habi ang muklasin Ramadan, pagpuas sin Ramadan, ingat atay mo da agama Islam. In ibadat halawman sin Ramadan, maibadat murahagwa sin Ramadan. Amura in tarawih, hindi mo matunay hagwa harugaing bulan hapuas sin Ramadan. Arapon, in pagkiyamul layl, in pagbasa Quran, in pagsadakka, in pagzikir pa Allah Ta'ala, in pangindua pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampay sin pagpuasa, aun na pagpuasa harugaing bulan, puasin Ramadan. Amora kuman ko na fardo, katuan, sa aun na pagpuasa harugaing bulan, matay mo da akang maisang. Na in Ramadan, hinduan kaw, magsabar, hinduan kaw, tumuray sinda akan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. So, way pagpuas sin Ramadan, amun kaya pag-trainingan mo, halawang sinhang kagulan joko, pagkayon mo yan, tupuas sin Ramadan, doon na kaw magparagbos sin pag-agama patuhan mo Rabbul Alamin. Amuin lang ta na puas na kaw ng tihalang kabulan, hangpot isa bulan, pagkayon mo yan, turid to pag ibadat patuhan mo o Rabbul Alamin. Amo yan to mga panahon ha agama Islam, hari ko pahikaliin pa, guro ko mulyain, amuin lang ta sumupat sin pangansian, aw na dya, biya mga hipasampay ko, rin hamakabtangan si mga hamasan na kauna, mga ulama kakandilan, in akin nila, bisal kaum, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, pabisal kaum, la ya'rifuna al-masajid illa fi Ramadan. Sangi-ngi na lang naman siya, amo hindi sila makakila pa Allah Ta'ala suway na bulan Ramadan. Sangi-ngi mano siya, di sila makakila masjid sin Allah Tabaraka wa Ta'ala malingkan suway Ramadan. Ramadan, mahuro-huro pa masjid, pag-ibadat patuhan na Rabbul Alamin, pagpuasin Ramadan, mamaid da isabin pag-iman ng habig jantong nila, di na makakila patuhan na Rabbul Alamin, di na makasujud makaruko pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mga panahon ha agama Islam, ini, bukon inilang tabya mga pag-amakan niyo sa pagpatumtum na to, sin kami, kaniyo katan, mga tayo muna agama Islam. Sampay ginhawa no, baran na mo, patumtuman na mo. In ayaw tuod muklas kita rin ha pag-iman patuhan na Rabbul Alamin, ayaw muklas sa pag-agama pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pag-ig sin Ramadan, ipakita tapatuhan na Rabbul Alamin. Sin kakausan tara hitunay, inda akan niya misan mo kung Ramadan, karna in kita naraksin Allah ta na mag-ibadat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon ka patuhan mo, hingga dumagpak kay mo in pagtaron niya kinya ni al-maut, suway dumagpak in kamatay, ang pamahundong in pagtag-ipon pa Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukon hadya Ramadan, katiharaan sin kabuhi mo, sin pangumulan mo, pagtag-ipon ka pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidin ko paguro ko mulya, in sumupat sin pangadjian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inyad to katantang, sa lingkat-lingkat lang ta, amoin pagpasawakato taning katan. Nabi ang sinagi, in katantang, iuog sin Allah Ta'ala, haagaman niya, doon ha mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makaon na rin katana muna, diaak niya, pamuna to, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya kaya pasaran in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna siya in nagmamatuyo. Singkatan kakahinang harap pabaran niya. Kaya muna na ingkitan yung katan, isa kitan makapanglapay tuan sin pag-amal. Di na kita biya mga makaiyan na pakakaanakanta, inda uto na alali na kamo, na nakamasusa sa bayangan tamang kamo,
puasahan taman kamo, ingkatantan ako na, pag ako'y nama niyo. Pagpahalok na siya. Pagpahalok na kami mato, katawon mo na hinangon niyo. Inya to rin na to mahinang. Bukom biya sing kakaon mo sa ahon sin ama na to, pag-uwi pabawihan, nahiklaron na sin ina na to, bihan pagsawan na sin katantan. Tama na. Bihat, bukom bihat to in, rinjiki apag agama, rinjiki apag agama, kanya-kanya kita niyo maghinang. Tama na. Kanya kita niyo magpatudyo ninang na to. Harap na to pakain patudyohon. Patudyohon na to madto pagkakahinang piatar lang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinabat-bat na to kain na yan. To haamuin. Parman sinallahu ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurun rahim. Ano yan? Nahati na lang si mga sila nagpasawa kato taniyo mapuas lang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyita nila lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa sababul khair li hadhihi al-ummah. Faman sara ala nahjihi faz. Bihubbillah. Wa man faza bihubbillah ghafarallahu lahu dhunubah. Walida fa'alayna an nata'allama sunnatan nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ako inimbiyita nila, biha, katutan niya. Hati nilaw niya, biya mga bahasa sinuhog, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya in nahinang sabab, sin katan karayawan, atau katan marayaw, haummatin. Haummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isiyo-siyo ini miyanaw bihan, miurol, hatiranan, diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, madawhat niya indaraugan, uno indaraugan yan, amin daraugan, lumasain Allah Ta'ala kaniya. Lumasain Allah Ta'ala kaniya. Narang lumasa na, maras bakawa niya na indaraugan, karena limasa na kaniya in Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ampunun na siya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manang piyagbisaran kain na ito. Ampunun na siya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, naraing hapar sa baban niya tulong niya, subay kita niyo magmatuyo, dunhan, magmaingat, sinsun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May tayo to. Sabab insun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunin application sin daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Katan. Application sin pagsambayang, sin pagpuasa, sin pagjakat, sin paghaji, sin katan ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatarlang hayan. Mga katotoy mangurana ka ng Islam. Na, biya na kita sin biyataan. Jakahan ta intindog likod si Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag ibadat niya. Jakahan na to ingkignot kahibal niya hapag ibadat niya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inyan katan sunnat niya. Inyan katan amo aning sabab sing hikala sa kato sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabab makaso sa mga katotoy mangurana napagsambayang hadya. Bangkaw ini dumumul pakitab. Ang pamukita unilo parag mo sinto magsasambayang. Biya masusah kau landuk bihan sabab biya lu paragos wala doonin sifat kakay ng piatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag sambayang sadya sabab muna biya sinamuin ha mga Ramadan bihaon ini aun na amuin biya mga sanglit bukon pamarayaw sanglit pamangi amin biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsambahayang biya sin pagtundok sin uwak pa amin kakaunon niya. Umus tumundok makamisan to nga sinu. Tumundok hikaruas to nga sdain o. Tumundok hikato ito nga sdain o. Hati niya kita simbiyaitaan ando kay lomang magsambahayang lumag in tausim masapat. Na yung masapat ini ritay maon bay tatakamusin kasabunalan niya sab mo na malarakin aturan sin pagsambahayang maigin tumanina naig na magtuy-tuy in rukun sin sambahayang. Bangkay ikan rukun, di na tayo maunsin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naman jari hiyapos na kita nag-ibadat sakali, impangan nalta doon, nahipo na kita sinibadat, way ito, ito, ha-record sin Tuhan ito na bulalan. Labi-labi siya, imagja kakatok tanin. Amusan mga kataw manguran. Naman jari, idwak tuwi, lo parang bos, mga haupo-haupo na sabuton ta yung mga ayat. Amuin, sabab sin hika, lasa sin Allah Ta'ala katok. Batukon na to ini. Hamok doon lang ta, biyay ta sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Biya kita simbiyataan, nakahupuan niya. Inal ta biyudbud marikato sinallahu subhanahu wa ta'ala kung siya kato. Hangkan biyudbud marikato, suwayin na to ipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, piyangandulan kita niyo, sinanta niya. Mainta kita piyangandulan. Pasal sinlasan niya, supaya mapakay na to ipag-ibadat harap ka niya. Bihan. Ba't nain mga sila, ikabaita, long tasin, kita hakahalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin mugto na kumanin napas niya. Mugto na kumanin napas niya. Uno yung nakinya ka na Aisha. Aisha, ang patak kaya tataw tarayin doon biya mga alta. Nalaw niya, ya Rasulullah, 7 dirham na kuman. Imbiya kaya tataw ko yaon. Law niya panao ka naman. Ganto na patagda po kaniya. Subhanallah. Nang kato bihawon, ayaw ka, 7 dirham, long ta, 7 bugsok na hihipo simbolawan iban pila. Sa di hiruhal pa aming tagda po kaniya. Subhanallah. Na, biya din kala sa kato, sinallah subhanahu wa ta'ala, amo saya nin biya mga ako. Ikaruan niya, doon haon. Biya ta kato, pagsabar, wallahu yuhibbu sabirin. Ha? Innallaha, wallahu yuhibbu as-sabirin. Pagtawakkal, innallaha yuhibbu al-mutawakkilin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yaon katantan. Nahati niya yung mga inikatan bang tabiya mga urulod na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kakunahan na to in wakto amoy in mag-apas maglilayhay ni katan sa oirot na wakto na to yung mga inisyabot na mo hasupaya ando kay lumukon hadya kami mag-ingat. Suway kita niyo magmaingat katantan mga katawtay manguran sa bang kita niyo mag-ingat doon haon masiguro na to, way pagduaro na to, himinang sila, hindi akan sila Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na tuod, piyatatarang si Pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiya to, minute na kumanin na kapinyon, i-roll ko na kayo mo, ganapan mo yung mga kaptangan ito. Pala ito pa. Alhamdulillah, mga palangon na kami sa matarang, nila yan siguro muli at tungkol pa amuin lang, tapabisara na muhay doon, mga sabawan, kadawhat, singkaridaan, iwan ulong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Duwara, wala kita nakaigkatuan. Amo na. Amura in pagtawar patawad ng ulalamin. Iwan na sin pangakari. Hakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaksud dito, hinangunta suntuan. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungod pag-ibadat patuhan na bulalamin. Karna in pag-ibadat, wala na kaamo. Doon, habiya sin pag-ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inyad to hisulak law tadi na tayo mo sin Allah tabaraka wa ta'ala sabab di lang kita pattern di lang kita suntuan yarahan kita Nabi supaya mamando kato si pag-agama hantang si pag-agama in kita matuk na hadya nang biyadiin hantang nag-agama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsupol mga kakasi biya dagbosay kan sa kumakawan nakapin ayaw nyo kalupahan mga katay mo sa hari pa gumawa in magsasambahayang madtuha daw sin aid in kamusuway makatukbar na sin jakat pitra niyo supaya long tabya mga matikmud ta inibadat sa lagu-lago di habulan Ramadan majukup in pahala sarta kalanuan in po asa tarayng haamin lummi singkarna sin kakulang sin ibadat patuhan da bulalamin mura-murahan kay masino tarin ibadat tukatan habulan Ramadan sarta pasurong kita ni para ampun rida sin Allah tabaraka wa taala bihilan pa kita ni pangumuran sin Allah taala mahaba mataod pa Ramadan, inshallah tala abutan si kita niyo, supaya tumaod in ibadat na to. Mahinang lutuanan daw may padarat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamaid na kami halapal kasira sa kanyang katan sa vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.